ire n'izina ryanyeba onka abanyarwanda mu kucuma ngo bwa hati abantu abese imbere hantebe yo bwa president n'abantu 8 n'abantu 8 and at the end of the day tuzakwiyama umuntu omwe yecuraha mu program yacu hanure shaisha twinambe nyineho returning officer ambarra city electoral commission benagamba ibintu nkebyo konga karuko nakikare banaho banicaye bana America baninkaye nikaba karumu kujya mu muzakwiyama umusinguzo omwe the rest can't all win nikibanyi kimanisa ngo ntwetaga kugira abantu bakatebekana sancho twantugambe cha mindset bazo mukaruba kumanya ngo turibinji konga ntazakurwamo umuntu so if it is not me I should accept ngo German we yarabo nawe yatari washimye kwikiriza buhara asa so this all mentality yo kushangana muyomba bwaheza kwa nayo mwenere tukugira ngo abantu baba batari prepared to lose no maybe abantu baba prepared to lose konka turebere nko bururu twari nko primaries azumazire kurugameza NRM abantu mebintu binji abantu abatari mu register bari mu batera karuru abamwe batera karuru results ziriya polling station zo ziriya tari center nangu ndebereho omwe umba ababire batambuire n'aba FDC ari kugira ngo ba planning akaba candidates abandi kugiraho independent tally center abo kwano bamanye ibintu biture nibibaho mu karuru abo bururo obwenyuma bakugira ngo ubuntu benda bagire independent tally center tari yabo kaba FDC bituna n'abandi ba candidates ngo ubundi ba ezezo malpractices ezo kuba ziri mu bururu ubundi bakazi overcoming. Now I think it's a very big challenge nchiza kuguma jemema abo kubatwaye to muntu electoral commissioner no bwakureta byabakama ukamubureminga naza kujya atebera jirutinye kubikora ebiraje bikorwa parliament so it means kora abo ine complaint yone kwate no cyangwa abo cishin kigenda kitako umuntu nakoreka ngo niyo ninchikora nzikongane kirajiro ko kiga me am following the law constitution yanyu ne gamba so I think itwahikanki tusheme kupushinga much more for constitutional changes. Electoral commission iba kubreminga nukwe kukora because the constitution gives the president powers, much powers by the way zokutora no ku electoral commission and ebintu bingi byona ni complaining kugira ngo electoral commission is one sided and ni watch take amamisho gago buntu tinguza kurondiwe ukakumuruma TV yaha katugire mune yanje ngakugira ntazaburuka sheshe umuruba muri yo program ejo otandike n'izina ryanje ojo tusebo hata abantu abarebe kuriya naza kutandika kugira ngo konka abonje no mugambo w'uru program but for you know that I pay you actually ndebere president which we nature anti Alliance for National Transformation mwami muntu mugisha muntu agizenguwe echak planning akora no kuhindura systems mnaenda lete systems ezukutumana na president ari incumbent ariyo mbutegechi tasheme kuba nakira amateka atebyo nebintu bigumire konkana ko byakubire biri so that if you are contesting osheme kubotine those sweeping powers zokugarga atoka atkanko cyo kurebera you choose the CDF niyo kumuhumuru nakuramahe no choosing or electoral commission niyo kumuhumuru nakureshi and so many other things so eventually there is a way you are like favored atochibanu ojumire electoral commission yebwangu nayo nukwekiro mu mateka so aba bakoze constitution maybe by then chikaje okay but now echabona basheme gukora amana bagata ishengero rihindura eco kandi kiza kubagumira twatukinishengero which is dominated by them abo kuba they must choose what favor when it is a process ukwebere bityo okay tuza kubantu bugambaho ombwijire konkitonka TV West na program ya Sisimka ntuza kubantu kuretera byona habira kwate aha karuru nko kutwagambira nominations zihirizo beryanyu mwebazo abantu 8 nabo bari ballot paper campaign za kutungo bwire orebe manifesto zazibagambire na campaigns zirahace kutandika abo kuba akaruru mpurire ntuza kubantu katera umukoko banza hagati ya 2012 mpaka 2012 nukubo barabene barangira so hiwe nkomu tezi wa karuru fayo munonga hore manifesto zaba bantu otera karuru akari informed ijo nkani sharing osamhoya when I was on Radio Western program yago kunoko muyihango shamna nukusa shamwenda nkaba ningeza ukoreka abantu okuchaine kukora umuyangere bakweta PRC People's Republic of China
icyo bakora cyo ne kintu kitana n'ibitwa urahura abantu ngo batera China president akaruru that's why we have India as the largest democracy bino kuba kutera kutana kwa China bato kwa China akaruru akuba kugira ngo batora no muhembezo wabo Xi Jinping na karondwa icyo bakweta Chinese Communist Party icyo kibihi naco kirimo umuntu cyo tajya ngo kirimo Everton Dikanda hari kirimo abantu baca batora inwa ba trained abo kumanywa ngogo tokjo tunyonye nda kujoininga kibina bakutorana oba mbwenu member waka kachiko ngo Communist Party then Communist Party niyo kutorana president so eventually ebintemwe interne kuteka dangu tukabikozere nkabo abo kuba there is a lot to admire wale nkese ndizuza kuzomukaruraka and finally Gemma wasafutina gambira muzindara kandi tumanye ndarujema hazan tuzakuba tutira billions of money to me maybe it's time to change and then use that money in other development projects konka nikokwe tuyo mcha democracy enkora nikwe kugendera yes program ya sisimuka ekirimo negenda mission tuzakuba tuyongera aha kiganiro nco kimwe kikwatene na politics abokanizo tukwataho nkihanga utakayebuzo tukandika mwaje no bya politics twine kubugamba habokani byo bitukutamburamo then program ya sisimuka ekirimo negenda mission tubatwina kashonshoreche akomurumo gwanje ni impamya Gideon Senyomo yakire okoya ha ground turumuntu turaba muntu reba abanyayuganda baburijo nico kibari muntu bakora ikirimunci batahiza sente umushaho yabo makagabo ubundi nitwe tukafuna ahitwatandikira izobe rya nyamazo turebere ababo kusiga byara yaja ngo wamwegise yakamuhereza umutwaro yatanditsa capital y'ecetanu nkayaja burizo bakwa kumara gukora at least takata hatine maguba gomutwaro so ubwo no muntu waburijo bundo wakwenoroje tumwe natogo mukusige byara ayihire muca bantu barimo nubakora sente so utakaza aho ukaba stranded ukabura aho kutandikira urukwebuza tona nyowe kantine capital kantine kuna kubaza kufune duko market tukujangura umwe narata se center ine kuba ine eduko mbizimbe ninga nkahireka tweje okukora Gideon Senyomo nimpamya naza kubona twikaho ombudacika butari obwahani one time maybe either trying itwitwe mugwawe kamera mwine biri ninja mwine gumanko kubiri then to uteweze bozi ya ntwendiwo kuari ari amari myaka nga musimuko ona teke biri myaka wevi iwe ukarugota rampara storage netangaza is very interesting then umurimo wagumara mbwire ki umurimo gwihire mu kiti bivuze bice byoshanjeremo agaza nawe Gideon actually twine kumbuza no idaga nintegwiza because abantu ninja nitwe ntogo gushangira uta challenges zo murumogu umuntu wimukotine money and you need to come here and work I think ntebeze story man yo ninkora umurumo gwanje tajanga umurumo gwanje bateye kubiyo mtown hati meanwhile as we wait for Gideon umurumo gunanye mushangira mu challenges abo kwankati nimuka nasimbromuka nimbanye nabo kutwara amashomero hati naza petrol station yo kubanza hagira line y'imoto wankishatu ubwo byoma birbingi hati kandi icyuma kimwe cyo kiroho umuntu so hati oreba wazo muri ato yangisirizo cyo tkanze kunywa yo misho do you know unargaho naka omtown nomu ndukushanga petrol stations zirora I don't know why maybe amashita gacendire so hati na namashita go kubariro tesha yona nimbasa ko kusikira umuhanda atumanye ubwo ni challenges z'umurumo you just trying to beat the time kana to iskoko murumo time is important kana time yahiko tarumanya so finally hati ngiyo nitebeza manya petrol station ya muheru wano uruga nk'ubwoko bw'witokwe wajimanya erinkaye iriya kwa RDC hati kunaniza kwikaho mpurura emotoke ejo ne wasotahikaho simotoka ngisigo ko nyiziro mini zezindi so mbwenu time ni nkuru nachi konga challenges zirumu nizezo and you have to mark time sure umurimo gwa gutakubasa wotakwata bwire no gwanga n'umurimo kwendo bwire kwato bwire kandi ogezeho ku omenge shuwa ngu or you formed no baza bano me kugendo misho nebindi kuyo kubikika kugira ngo gwihire muki
aho byenda vuma aho tangi we are waiting for Gideon Senyomo nakera ronda abantu binji eshigenderwa kugira ngo akoreka abantu binjo barebe arona binda ino kosi nkoko arona bindeba ino kusigeno no arona bindeba ino kudiringana neno nweze zumukuba mwine arobukuro ine green kwantu tuzine so ati abantu abo no manyango aro businesses za chai na no bushero mu matauni abo kusindike bugari tutwanda tukoma mu offices zonka tuteo de no koteka tekoto kundu kumuntu kujero muri masheme kwa mu office asheme kwa ine duka mpango twenda tugende aha muntu owaburijo turebe ntasiya yeye so erizo banaza kurete ondijo muntu wo mu mugundi meanwhile how far with our match the other planned one that match Independence Day ijo yerebere ompira yes biromwenda byo kwe 10 ntiza kuba turi aha Global High School tinka kurebera uri training no ndaba tutende ni training ati noreba nyoni training jiro miringo mingi of course I can't train to be that professional footballer konka zeda chika kama 25 zinkubasa kuzanamo jo skill ndiyo ninja acquiring. I am doing a lot of aerobics. I'm doing ninkora road work by the way. That is good. So nimbanye ne that stamina yokubasa kunkoze stage chikubasa. Abo kati niwe striker witu na natina. Kandi nyanangwa ba boda nawo bona bitwaza nawo bachimanyengu this time is different. Batakabiye tabiri ya hati turi mu training sa amani oro kubanza kusira akashatu yina kashaya kutukuba turuho kweza rugazi ntubana training ziraho kandi nimwe ntubeta mweje mutukopeho obukoriyo bitebero mwenda byo kwikumi za kuba turi ya Global High School yes je yerebere abazani ningashi abahereza bawe ba Vision Group TV West Radio West Ivan Murunji Vincent Mujurizi twena ntuza kuba turuho Patrick Kabagambe n'abandi binji bamze ibisisi no Balitha MC ntuza kuba turuho abo tukuzana umpira hagati yitwe then nabeshongozi ba Western twantugamba beshongozi tumayitsa ba Valley Music T-Paul, CJ Champion, Nikli Kembo, Sister Charity, Lady Diana at Sister Charity za rekanje ndesa ideri batakaja mtoto arumwe shongozi wabo but still Charity turugire kandi bana kutuzana na first half second half aze kuriya tinkumanya konkana aza kubariyo then ugo mpira gwargayo ntuza kuba twine ogwa gati yaba boda hamwe na makanika hano yo muri Mbarasito mpira tugutira mu town acha Global High School okutaha muno kwabusha ija tushemerere tubeje kandi orahangure ugo mpira aza kwana yitwa Rich Kopo hamwe na Nente nojimanya ndagambe by the way ente n'ikintu cyango ciciraho bachikwasa umuntu nitungo because atomuntu yakwente tukaje tunegura miliyoni 2 imwe ni ampa miliyoni 2 kashikwa kugitunga ekazare now nono kama nono yamate nono kandi yine nyina so mwen naye akwikintu kikukire sente zo kubasa kubara ngo kubazurumu yes then ugo mpira gucende tunanyenda kongeraho twina abantu benje abatukwatireho aba baruma bamwisako aba bintu buhereza burunji obwo kubika hamwe no guza sente ahabeyi mwene ka interest nkache kugira ngo batakatega nso umuntu waburijo funaka sente ukakose byawo otunguke ugarize yakasente kabo ahabeyi inche munonga interest ninche zayota yaire mwizi sako tunaba Ariana Junior School hano omurimba City ababino bwegese burunji kamaze nareba Gideon Senyomo owe yateretera rero tegumize mutko bagambira ahampira gwa Independence Gideon Nijoro zingo kwahura amazina Senyomo Gideon akashoshoche no murimo gwanje ntakusibizeho akashesha akatunka kiro mu Kiswahili twinmu no mwami ogunakora ki ogwaye nebintu bitarimo na bimwe enyuma yanje wanoreba twine cyakara ejine duka konka abantu binji binamaduka konka erizo bantu wenda kureba ogowe duka we akakitandikata okutondije oguno mwami David Serwanga nyina tumwaki live TV wasanye tugambe murimo gwata akamutandikata kuza kwika aha abo kwa David Serwanga binji mamanyanko mutezi webishani abantu bamwe bategateka ngo batezi webishani obundi tibakora ibintu bindi ahandi hantu konka twarita David anje tushobora umurimo ogu kurwo mukishani nano kangaho umurimo ogu we akakikora David zatwache tu live TV wese tonje tuganire na mnonga umurimo ogu kija ukagutandikota ahandi orirota amazina gawe Ngejesebo okay amazina Serwanga David Mukibi
ninkora omu town ya Mbaromu abingi nibamanya nk'omukwasi wa video kandi ngaruka editing besides nkatandikaho eduka egi kugira ngo nayo yongere antasya yanjye hata twatandika katanje hari mu cyaro okwijambarira orinzaro yankaye ngenzarwa ya masha isinjiro ya misindo umurimo gwawe okurujaho muri murambara ukagutandika na mnongo urugendo rutoyenje kushobora na mnongo gwari no yakureba TV West anje kumanya ngo buzima nikibasika umurimo gwanje nkija omutawu nomu ndukutandika n'umurimo gwo kwata videos nafuna umuntu yanyegesa actually akar brother wanje Deusi yanyegesa video shooting yanyegesa video editing nafunaho starting capital muze yampaka sente by then tukatwine obukamera obwo buce bwa handcam kagure mitwaro nshanju n'etano muze yampa starting capital twaza Kampala twagura ka kamera ako ekerye 2016 eri kutandika nakagura ka kamera ako urgisingiro ujambara ni jambara kan jitwiremu abo kankampereze kushoma Bishop Swati so ibyo kuronde mirimo no bimanya twahasora ingo kunoku nareba itakutambara je ukozesebwa nashara mu kwekozesa so na focusinga araine brother wanje yabira arumu yanyegesa natandike kintu kurga 2016 wa television no gumwaka je no television na hati omurimo gwanje munonga ogundu kukora ogunkwesimuzamu no kwata videos na no kuzediting then tuja twakushanga murimo then uja wachikorota kuzeba ngwazo murimo omukazi wanje bwirogwe kunaje umuco kushwera akana akozesubwa akora Pelican Hotel so kunatandikire kukora nareba ngo nyine kumwiha akozesubwa na waka bankanye abo kubanka narebere ibirunge biri omukwekozesa so twafuna advantage twatwiro kwenyuma ho kurara tunafuna advantage aho turugiro mu covid mama abantu bakarimwa business bakwirukanga bakuzirigamo so na taking a chance umuntu wayira ryaha ya twishira ngo naguza kandi ni mwaka sente kanja uturugiro mu covid akabishani kariya itwe no matwa trisenso wakazi mu museve no bara yajikwasiremu konka twatufuna uburimo buke nangu chango munonga abashomesa ba municipal bakamba shomesa za rubaho so ubwirobwe bakushomeseza cameras so kanza yumba kwata ba recordinga ntaha editinga then to take flash batandika baguza abantu flash abana bashomera umuka ama TV gabo so jo project nkajya mwaka sente kinji so aitwa betu ryaho muri mbata kweshinga covid garuke nyumwe nkatitera so kwa betu ryaho umushisha ngo naguze duka na janti omukazi kamwihoku murete twagurahe dukeji namwongereramo ibintu so nawe yarga kuriya yazaha so twena twachikwasaganya babiri ni family business ati family business hata twareba ebishani twanane duka lya Chakara tuzo mu bishani kamera twajugwe mitwaro nshanju okutase kwa camera person kwemerera kuta okutase kwa camera person obwiro bwe tukantwara sente nyinji munono nangu na hati ntuzikora abo kwa kamera konka kagure mitwaro nshanju n'etano konka omwaka gumwe nkagura kamera ya miliyoni 3 n'icweka kandi nyine bindi ebinabe nikora rubaje so kurga ka kamera ko niko kizire nkazara kamera buriye kuzaho kahati iyinyene kandi ekuyamba kujya nokora nebindi arubaju twazara abana no bashoma nkebyo umuntu nasa kuba wene kamera hino kamera yo ina akwantu basa kwantu tugamba ibintu byata kwetegereza kamera eyinye naha ijene mwashanganye naha ateje majeta Canon 6D ryo muri zinga heji ateji eryo shumameremu ateje eryo miliyoni 5 yo proti kuri ya size sinje uko kwezarubeho mboni proti ya ujikwasiro mu ngaro urwo mutwaro iri yanshanju urwo muri inshanju umuntu asa kwebuza nakwate mutwaro yanje inshanju nagura kamera sente ziza za kanyasta ati muteri na mnongo ikishani umuntu wantere kishani then uje kigobota okureba ngo na mnongo akashoshoro cyake muri wa TV West tweta abantu nkaba bonje kwigana mnongo yakuteka nkishikubasika ngo ubuzima nkibasika okutwino mwami David Seranga akatandika mbishani ati ayine dukana n'ibindi byayo naza kutugambara umuntu ikishani kitasa kita ekishani abakutureba TV West nyenda kubagandira ngo n'umurimo murungi kandi gukugoba
Okay. ekishani norugaho okiteera oza omu tawuni okyozya ogitwara okiguza oshanga esente z'okukigura at least nodabozingamu kabiri. Okay. Nikigoba munonga kukira nangu nane ebyo byacakare biturumu ebigoba shilingi 5 shilingi 2. Mwene ekishani kyo nikigoba munonga. Mwene ekishani wakiterera 10 nikigoba 10 nikigoba 10 orundi. Nikiba nikigoba 10 orundi. Okay, that means frame yaberiye 15 neba negobe 15 ezindi. Negobe 15 ezindi. Okay. So omurimo gwa video gwebishani n'umurimo gwo goba munonga. Nangu nyo ni specializinga omu videos okusinga nebishani mbitera konkani nkasharamu specializinga omu videos. Videos zo akwa video hata kumasa wako waje chikwate chi. Video no gumana okwatsana kwa message captain neberya unojigo umuntu nakwereza miliyoni 2 miliyoni 1 necweka ugenda okora umukoro gwe oyija uta computer o editinga ogura flash umusindikira ibintu bye oyoze bishani umuhereza ki package yeye agenda. So umubye toshangangu niwe hine cyo kusigaza cyo kubasa kutwara umuka kandi okongera no gukora ibindarubaje habure myeto emyeto nyonka bene nchabura bareke kugayemerumo nko kumwahurira niwe nyine bacaraza kiguri tunarebere okozesibwa nareba Rwanda kubanko rwanje kutegeza umushara kozesibwa nkeje mbera yona nasharmu nagira kanze kwekozesa so nkabe nimpiga emyeto ngo wafana chance ukarengu oyina akokubasa kwekozesa ukakore kandi ukakore n'umutima gumwe ugira ubeswa ese kiza kujibasa abazire mategateka nk'umwana yashoma ayine bachelors ayina bine masters n'abayine kitu bije twatu no boda boda na wari mukuru wawe abazire abategateka nk'umwana wakashoma ashimukora teze yashomirire n'ubuno mugambira abazire abo nkabe nimba higa ngo bikirize abana umwana akore ekiyahura umutima gwe gwakunda. Okay. Umwana yajangu passion. Umwana yajangu nanda kamera nkeje. Mu supporting akandi zibura sente kiriye yo kuzena wakafuatira akankwatira remember. So kandeza hati tubakira umurembe guriya. So omuzire umwana yagira ngo ine cyakwenda kwega ubana boda boda nkeje ubana eduka nkeje nanda miliyoni nkamushaje kugitandika ubana nanda kamera nkeje ubana nanda kutembera ki iwereka kureba biriya manyasho mire ya diguri ya manyayineki kasita we yahurangu biriya takubyeta Vincent Mutuzi ine yabirare mu seminari ka katwekera aho n'urweto we warengo urweto arwine yomuhe chance kandi abana batakagaye merumo ukateka teko bakundeba bata yonyene diguri konkani ingenda ikwata video zanje nzireta nze editinga ukora sente kandi atesine kwendera uriya ine yakureba yarebe duka kake umuntu yana yokagora ate wanaza kutandika notandikana zingaye just briefly ojengo nkakashoko bunga kali azitiki ne kilograms zito ngo bakiti na mnoga yoka natreba ekintu basagambira abantu abakutureba ebintu ebi nibigoba sente nyingi koka wabo ryo mwanya murungi ebintu bikutambara logoba kacheka konka kingi at the end of the day ushanga ngo wagoba cyangwa. So umuntu okubena yenda kutandika ekintu nkeki sente wafuna na mnogo muntu waburije wafuna miliyoni mushanju abuke byategeka muri rent manyabikinke miliyoni mushanju sinjiro kwe watwarje za miliyoni ina nofuna rent ya hansi ugure ibintu utandika uzakora akagambo kanje ka muheru nimpiga abantu mwena ngo ndeka ngamba murumo gwanje mutereze mirumo mutwesige tuyiroge abantu kora abantu deliveringa kandi nimpiga abantu namunonge minyeto emyaka yanje ngo bareke gaye mirumo bijon firdi twe imyaka bagitamba nyine myaka 36 yo bukuru no mukazi n'abana babiri kandi byafayo ibyo mugore muto gitwa congratulations sande nkishatu actually rizono rwakishatu so erizoni ize sandisha umugore bwambo bibiri bishatu awakira katunga umugore just yiraho ozena sitata handi mu kwata akarunja kari mu kwata zako twabashanga bo mwe muduka akarunja kari mu kwata nsaka kubenya kwa abantu ikiyamba mwena kumanya umuntu wa nakunda ki kandi kibayamba ngo esente za twatwarwa umukozi atirisika kwa mu muntu wawe
zisigara nkahi zisigara nakutwara ukake natwara nayeyuba kandi nabwe kakutwara ukake muri bishatu kusibura ngo muri bwa Tigost amazina ndayo maki nikora mu Kiswahili ngo kutureba ningira nge kinkugamba nko mukashesha kana mu rugo rwanje no gwaduka na nimpiga ba customer banje abindi nibamanya kuja kuhagira n'umurimo murungi abakazi abariyo okwatanisa abakazi okwatanisa n'abashija babo njogera ntunguka yeka webali abakire kangaro mu studio tugize na program simu kana skanse nyimo Gideon kangaro Vincent na Jemima. Okay, tiri wasina hinda bari munonga Gideon senyumo kuturetera umuntu gwe yarukwatanitsana n'umugore weye arahabandi abo kwanga kuteka bakazo mu business ninga mukabakora businesses kandi mukaronda abantu abahera n'ikirunjirwa no kwatanitsana n'umushija wawe ningo mukazi wawe at least nhabaro sustainability ya business kugira ngo kare no wakotaro business nebasaguzamu etambure. Yes, na uraba kugamba. Gideon ndakabura kuntatamu. Bale point waskiria. Ya gamba cyo kwita vocation. Urwe. Kuba magari cyo shemekora. So point ejo ninku. You went to the university. You did a bachelor's degree. You're lucky that maybe you know kore cyo washomera. But in most cases tukishikuba chiri icyo bashomere icyo bakora and kirayemereza kurakurana kwa ngwa kuboka shomere kino ukoreki kandi no munangwa aba factors ushanga abazire bone bendeki hati oshomecho kuko uri umutima gwawo nonde kinda. I have a friend wabenandalo ngo abazire bakanga ngo kushomere akagenda akava yakashoma medicine akabirete papa wabiyaje akapracticing na akagikora ushaho garagara akashoma hata ni doctor stroke roya nabikora byona. I have one who wanted engineering kunga abazire bakwenda ngwashomosha yabushoma yaheza yagara kumbi byabi twine bingi ati ejo point yo jangu umuntu akora cyakunda because success sangira umunero bwo mucyo gukora wano cyakunda because you give it your best. Then ikinde cyakiriyo umusore yaba bantu nekiba kweta diversification gukora ibintu byona as long as bitasi ino murimo gwa kamene go perception manyimba kana naciyo ni business yachakara ukiroko kasente ukiroko hato we tokashana nori turarangiza kintu kimwe kiba kitaresi izo beriyo kagenda so icyo nacyo ni kikuru cyo kwega ahandi want thank Gideon senyo abo kuba nagezaho kugira ngo areta abantu abo bahereze life journeys zabo hagira abandi abagiye kibiha program eche manager ndo misho company yeje wajireba kandi ntwami ubundi necho wayigamu echo mutano ekirahindwe amagara gawe nuko kurebensi na nebintu kwatine nentasya ya sente onko bwati katizo mukamumuro kache tuza kwataka kani populaza makuru new vision hamuna bukede mutakaragati Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamuna beshongozi babureke bizoba Independence Day achacha Global High School ompira kwataka kujibona mbere iPhone no mpira Master Teacher muse MCC ya kwa Lisa MC Lisa ya topa singo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira ya Batipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mpira kaza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira ya gucubita gwatamu omupira rero nabwanyima ababoda City
bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu TV West gushagikiwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binena mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School ishomero y'omurembe abwa Nasa na Primary School omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyokulya kirungi kandi kyamibwe UNBS oshanje omutuke kuhihi Gatanu ha program yitu ebyo gwombechi netwijako batwine engineer Jonan na ijako banatushobora nichi ebiro kwetengwa kugira ngo tuombeke karina ehamire kande yo mutindo kokora hardcore watu ko hardcore oleta nko mushenyo feeling ngahibwe hardcore kugira ngo kushika kokota foundation oversight slab yes slab ili ndio kutanza kokota kushika ndio kombe kile 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 group hata utakushika slab no shango bufichi bwaba bwinji munonga bwatere kizimbe cyawe cyaho amani bako kushisa ako sabenjo bokeza kushuka hard quality walenga hard core kushuka blinding ile ninga so feelinga uza ho mushenyi ubwo mushenyi nibiza guyamba agamabari nabwo ineshika ninga no kwa Alexa Idol no kwa kusoko kwa plastic abo kushofa no kuyuza no parking hard core hari musigara muza space Obu ni bwubwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana ishomero uri kukoresa shirinje 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star isha star 10 simu yawe abwa shirinje 20 zonka rero utegereza omushago wawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneserezo omusinguzi naza kuba naterwa simu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wataperwa jana mnoni menje ngora tunge okushemererwa na shopping ya kurupeza twegiteho aha program yareba hindijire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushiriza ibiroto byawe Netwatayisa abantu abarabero bintu nyamwinji konka bakatunga icyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima This is Nisa. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriye uskufize bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impari ngufu na za stocking ingwa za kaki abajenye bitu n'abana batuganira ahabinte baraberemo kandi n'ababina n'ubuhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tomuzi kunganyize rugashaki ndyaye gasaki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagamba ki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro ha TV West Honga
ompira kasameme otaferwa ompira hagati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongo ne Ivan n'omupira master teacher musebisisi yakwa Lisani MC Lisani atopasi ningo munonka Simba Jike komushone beti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbate Henry Vale Music Jose nikile mupira kaisa Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira lero nabanyuma ababodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'umurembe hamwe bikora buri muringo cyane kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano omurimbara city aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys urwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave urwamukaga rw'umuziki mixi na ba DJ baman hamwe na Global High School abinogegese bwa secondary school omurimbara city Western Hinda program ekibisisimuka twagaruka n'empapura z'amakuru ntubisa omupira gwitu izoba heriya y'omwenda independence izoba ku 10 tuza kubatsiga hashayi cha Global High School na nabagambira abakozi n'ingasha bahereza aba TV West na Radio West hamwe n'abeshongozi ba Western Uganda abavuji ba boda muri Bar City hamwe n'abamakanika umusinguzi naza kubana Rich Kopo hamwe na nente na nabagambira bacashira umupira ogumweza ko abino buhereza burunji wo kubika hamwe no kuguza sente ha interest inche ari na junior school abino bugeze burunji umutwatine na ebishomo ya primary hamwe na kindagate n'indashi nasari bari muri Burrito Rambaro kwecha mugorani yakora norya banho ahiwa abashanga twinaba embugo kumbucha cyane ko nyakintu munonga tine kabikona hamagara gawe tunchu turabentu nyato tugachayi cha Global High School twine kuri event school sound ze aba bino buhereza burunji twaka sound systems stages amani kwaka bano bobu wayisiga woyi no mukoro ninge tuntushona ejo kwenda kora online ejo twinaba Alexa Bar and Grill aba bino buhereza burunji obwebara ebyo kunywa byone byo kwenda kunywa ebyo kufuka ebyo kwosya ebyo kurya bishanga Alexa Bar akumanya kumutijaga za Rev Kona okwetwine Charity Chibaju kamuhanda kandogune nkunzi yemyeto hamwe na ebyemizano hano umurimba city mwana ntubeta cha Global High School takayeba mwana Global High School ine obweje saburunji chahika ahacintu cha secondary education wabanoronda ahora tware umwana wawe otakayeba kutekateka ahari Global High School okwatwargayo umumpapura z'amakuru Bukede ninde bajangu abewandisiza kucha president beswata bajamuntu asubiza emirembe ejana madala yes no president wachibina echa Anthony Ngashi Alliance for National Transformation akatiko kebyo kulonda kalaze ebifo byebibuga Jona kubira karuru izoberi anyumwe bazo turebere bakugamba aha bakoreta polling stations umihanga nango makuru agandi ndebere bareta central konkano bazagumana bareta polling stations umanyota charo chanje tune polling stations ezi nandi okutera karuru ne kugenda ona utakafura pasi
ntumanya UNEB yashowize timetable ya PLE so banza kwetunjira urebe ebibuze biri mu revisinga wine ishomero basa kwetunjereza materials study materials obase ku revisinga nana abana ba bechamushanju Efo byakachiko ebyokurindiramu New Vision hamwe na Bukede barimo babukoretera otakafera kureba ebibareta okamanya polling stations mwene menji president alangide ku container z'abasubuzi ntumanya abashubuzi batwire bagamba akintu ekemishoro cyamanga bagukora ibintu kugaheru deba president echagambira Bobby Wine arazerachi akomewo mukalulu abebukwatine nizoba eriyanyumwe bazo eribire duba bakwenda nomination senegenzano otakafera ya Namibia ezeye pika yes ntumanya muneza kuba ni mashana naba Vipers yes ntudeba Vipers ebarinze chitende then neck yes ize muchulezi yes mwana witu wantungamo ndivi bina bakweta takazara kwetu papa rawo bakedi ashinjira kumizonka omaduka bona hagetorire ihanga katurebe ebyija omuntu papura ritu ora New Vision Vincent Mujurize New Vision erizoba yaturetera chintuza kubantu shomari of course papura or the New Vision tuireyo kandi rubanda kusiyaho amakuru mingi munonga headlines na n'ibindi bikuba biryo munda no bishango mu rupapuro we ngaburijo renda kureba today what does it carry as the main government and headline emto yama kumbeni chiri yamto government unveils pay rise plan for sabakozi bona ba government arente kateka kubongera umushahara urako bikwisha kawasigara inena ko bija mbuye bakaruru so I think chimwari kwebina kwate n'ubururu rushana bimwa birungi by'ubururu so nguharente kateka kongera abakozi bone imishara ati kubagambe ngiyaje mansanga even teachers nabone bizoro bakwana mabatuye besharinga proposal benefit over abantu ntwarabinesha tu pension model changes n'ibindi kebyo ndakushaka mu papuro hariho EC nominates 5 more for presidential race campaigns to start Monday aba president ndabe handikisa onyumwe bazyo Bob Wine nandara mafabi Mbaraka Mnyagwa muntu na mjenzi wabo bakweta Frank Badla ogogu na wayihandikisa w'ikibire kibakweta RPP nabandi then twineho amakuru agandi tureba commissioner wa URA na agaraka mibuzo what causes refund delays ikintu nashoboraho biza kuba no gashanga then hano bajya Ultimate University Quiz Season 3 launched amakuru avuga ya Electoral Commission inebye kushobora bingi mu rupapuro harmu or you'll find over 100 tenders on bitongo bitari mwe namwe ira children fund nebindi baza kushanga mu rupapuro n'urwe rumwe Bera Green ebakuretera mu konka Electoral Commission ngera kuretera binja kwatena polling stations tungo rupapura rwa the New Vision rutunje sirinje ku 2 banyuma kutungo rupapuro of course no biza kumanya bingi hari umpulout mpango mnonga erukwata polling stations umyanya itari yemwe nemo so you need to find out rupapuro polling station yawe notera kayijeme is your polling station there wera abeho ukimanya kunga obutafayo nkobu basa kwikesha ngapango wanyuma porogaramu zakutera ukashanga nko mwanya uzafutera ubutaro hasika mansa no kutera kwa ukuru so you can follow it up now ahandi urupapuro ni 12 tunje 12 umyanya yene rupapuro za na Bukede
shilingi 10 zonka irwetunjire ubasa kumanya hebiri mu rugendo misho umihanga hamwe na hero yihanga katizo mukamuro kacento za kubantu garuka program ya sisimka ichiri mu rugendo misho mutakarga TV West. N'uyu makanwa mutanyumisa umukanwa ninga imibona yo kwatagurika ningoshanga nishushuka no kutanywa meza wino gusasi buri kishaka kwita arusasi kandi ko kutugambaho atecho wakwata hartwena uko no kutanywa meza kandi iyo kubona ndakucika kase yeho murimo gukuriye ngo nonywa igrasi ibiri buri utari kuzugotomera diro n'izo mboga diro y'ubwo busasi yabwo yagumayo nushashe ingingo ko nushashe ingingo zumira ikiri kuzibona yo mu mizi amezi ko kuganywa gakayambo mubiri kubasa kutware y'iki kiri kwitera mu ngingo buriza cyakushasha ugumukire kungato mwiki kugumurire kuri gutanyira imizi ibyo kubirina ibintu ga bitatanuke uri kudafite ibihandi bikagomye ibisa ibyo bihandi byo yarwemo ibishasho kunga kuri kuba uri kunywa imizi kandi uri kurya zamboga byo kubazanuje gufutana n'ibinoga icyaka bije kuba uyine imikambi irashohoze kitakora nabwico ubwo muco bamwe nabwo bucendere unyomeze n'ubwo ekiro waza kubyama uzo mu kitanda wizayika munana wasimka twaga kubyama no kutanyomeze ahubwo ko kunyomeze hariho inyombeka mubiri yamwe bari kweta tryptophan iri kuyamba okuza ubwonko ikayamba ubwonko gukora ikitambuza ubutumwa neurotransmitter iri kweta serotonin umwihangwe ni kuyamba kuguma ukirukire uri kureba uri gukora izuba ryarenga riti ejo amino acid ineshuba yamba kuyamba iyi serotonin yahinduka melatonin chukira kugwejeje kunka kori ko tari kunywa mezi igi tryptophan nije kubera inyinji ko kutagikozesa yego baba nuchebeza bakucherere barebe tryptophan yabo jine nyinji wabo jine nyinji nikabaka kamiso ko kutanywa mezi ituntu jamune stress mbwene school fees umuntu agashashwiro raranore akona kandi kamisa ukurimbagirirwa no kurungurirwa abo ko turi kubasa kurimbagirirwa ningo karungurirwa ubwonko buri gukoraje abo ko umuntu yimbagirirwa ine ansa ikintu nanka ansa ati kugira ngo uteriho njye kurebera umuntu nabashobirwe hati bajamwa ngiro korebe nanka nasa ganiriraho aturicaikayo atebekana yatandika kuganira umutebeka no kumvisha ngo uzamizi kugira ngo yetegeze iki cyariyo naga ushanga ansa yayi akwa washanga wabo jini kunga wotine mashanyarazi gari kumara ukwereze jo ansa yego kunga wo kubire n'unywa mezi ikintu kikakushobeye kandi ni cyakimwe no kurungurirwa English depression ibyo no kutanyamiza
Kasameme otafero mpira hagati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day acha Global High School umutaka kuri iPhone n'umupira master teacher MCC ya kwa Lisan MC Lisan ya Topas Ningo Munonka Simba Jike Komushino Beti abeshongozi Tabakariere Peterson na Kapira Yagwa Tipo CJ Champion Mbatanwe Fala Music Jose nikiri mupira kaza sisa charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima ababoda parasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party za Alexa Bar and Grill dushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bwo kubika no guze sente hamwe n'ibyo kuhwera omuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abana na primary school omuri Koranoria Binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora bechi ombyagala magezi Embogo ring abarakusyaho Embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Nehinda Okay, twagaruka program yitwa HCC mukandi ukimanye cyo kandi tubagatura hano yabushayemwe Monday to Friday shayemwe okushesa ishatu zakasheshe twinemo ubuntu bwinyi munonga wareba umushawo yanashobora Dr. Philip yanashobora ukunyamizwa kwetegereza we say some of us say me I never take water so cyangwa tugotomera ibindi byo kunywa rimwe ndavuga amazina kongoje utamizi konka bakugambira ngo there is nothing that substitutes water haro hicho twaro mu gwamizi it is water that does it so mwenu ningira ibyo ngo bebe banasimka twatini makashonje cyo mu mugwawe twatini mbiha umusha wabura so bantu muri some of you say me have never taken water kongo kirwarura baga kurabizo mu mpito bagata mbere ngo ngire kaje beta ati I was thinking about akaruruka yakatutanda hariho stakeholders binshi hariho abesimbe abo barakaruna at different levels I think councillors mayors chairman members of parliament twina variante bwa president twinemu abatezi bakaruru nkanye niwe wabo tuvote twine abantu tukagira twinapota kuhagira in most cases to your extremes utwagira ntumwenda utakwagira twumwenda n'ukumwenda kunga maro waza kwagira kunka abantu tienshonga nabo utakubagira kunga ditwe nitwe twagira kandi tutamfingiza then we also have stakeholders abandi nka electoral commission has got a duty yayo netebekana sakaruru ekateza tebene nominatinga iza kateza nkwira heze nikabaragira heze nikarangira then twineho ebitongore bibyo kwerinda security abo kubana byo ecyo kubiretera mu police UPDF nangwa n'ibindi byona obwire n'ubikohurana bakugira ngo police netegana sa nkora yitu bene bitoze nkai hata ngabo opposition these political parties opposition they will always blame police twantuza kuzungisha kiti police yatwemereza yet we had so natural I was talking to the RO returning officer wa stage unakoreka mu roadmap ibo kuza kongera kwa harmonizinga kungana bwe reader clear noza kuburiya hano noza kutwaza TV noza kutwaza konga umwene ushanga police kugira ngo yakwata jeme mwana za kuza
nk'akaceka waba kuba atayine clearance ushanga je imana abona kuja tubati it is where I'm supposed to be ndise de nababya kandi ati nuza kuzayo kandi tuwaza kwenda kuvuga nwana aragabushenya kutazayo so there is a lot of hariho binje bukweta gakorwa to harmonize nyonyenzire ndebe irizoba tugezeho kutebekana sa kureba kuko aba bintu nominated very soon bafutanga campaigns kuko nahora nugira ari kubanza members of parliament they have not been nominated konkana bebiro byabo tubirahare ko baraheze kuba nominated then nabo omisho ko baza kutanga campaigns abantu nominated bakari meya abachemere 5 councillors nabo bariyo nabo mwe ombugufu twaza kuzombwire bwe kitobero noza kushanga kahuru kanya kahuru bari bamanya kakora mesente I don't know if you are one of them baza kutanga expecting akasente kubana kagwa hati obwiro obwe we risky. I read a book called Luck and Sibling Luck and Risk Siblings. Hati obwiro we risk chance to risking a violence aburiyo mwana nagambira karura kandi ngendo oyuchehe nyuma ijo obo tujemo it was a homogeneous kind of competition baba yabantu bishika kimwe narimo hatuje tugamba uhuru turashangiye narimo ipapura cha yero harojwa cha blue cha red mbwenu nakaza kubaka yakatogo kati nyenze tugezeho kureba buri yomo muri aba twayita stakeholders arajunanizwa ki no umuga gwenguwa katutandikira hari twabatezi ba nyowe niwe nyabo cheme kwaza tuta umukaruru akanagwiza bya nyamazo ndebere justice byaba kamabe na gambera aba presidential aspirants ariko bajambu bine nano kugambira abahagizi babo aze yes turi mu tugendo mu karuru campaigns aza kutandika amande batabahagizi banyu bashemerire kwe twazaje yes kuko wano gamba mani twabakuchira causes oramanya bo tubakurwana hano ushangite twaza kurana entaro zabo kashiri atibo they use us nakugira ngo ogwe na hati ipitwe nito twekera amabari it is us who can stone cars when it don't kwanda ne papura by the way and recently nganda kuchimanya ngatuwatemba wabo yesimbiriwe ngatemba kahanure bishane byawo ngabambura umateka fine 1 million zinga ibayiza kunkwata n'ubwiro muchome konka you will not find a candidate doing that ni chikoro witu nito vaccine kali so cheme kwebanda zawo twantu yawe igone simbire abahagiza batezi bakaru icyo kubanza basebona banyabo iwuri yati bose mukasheshaka nyenda kwabura no hagira asafu to kuhagira nanga hagira umuntu wawe kore byabahagiza bakora okomaho bakabagira ngo haro yigiriro to sirike hagira umuntu wawe osirike ebe byoza kugira ngo ogogu no muhagira rero utakuhagira nemba no skaba ebe byoza kugira ngo no muhagira atuta kuhagira to kwenda kureba papura ochurugeho bind you. I want to remind you unoiza kuba no hagira umuntu utakuhagira ndijo kuba banyaka kaburaka akabuza kuba bayo tukasigara ngutura icyo nyina musigara mu kimanya noiza kushanga wowe utagure papura bi ardokta arukora mu irwaro akakureba ninga bakamugambira ebyo biro we have these phones is zakaribi baza kwato rukanore papura bya bakanetsabamo nibiza kurukodinga uryakadara no gamba bone ko yotina magezi umuntu nayiza kubika akakatambe nayiza kusigara nako nyensa kare ariyo mbanka ninga katandika usakwe nasabiseza frustrating orgo ncho kiganisha turabe tukoreba ba stakeholders abatakushana mu karura buri omwe ayiro junani zwabu shemerire kwe twaza cincho kiganiro turagire konko batkatsomuka mu kace ntuza kuba ntugaruka then twongere kuganiraho ombwijire mutakaga TV West
AG ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati umuri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils izitira rangi hamwe n'amabati agakozerwa kuhangara. Buri bateri tira rangi nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga tugura hamwe umihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare. Turukura amabati konka nitwomeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Kiboko. Gatanu ha program yetu ebyogomeje tuija kuba twine engineer Jonan. Engineer Jonan na ija kuba natushobora niki ebiro kwetengwa kugira ngo tuombeke karina ehamire kare yo mutindo. Kora hardcore watu hardcore oleta nko mushenyo feeling ngahiburi hardcore kugira ngo kushaka foundation ni oversize slab ejo niyo kutantira ko kweza kujushika niyo kutanga kombe kebizimo byose biri higuru ati bakashaka slab obwiro bumwe no shango bufuki bwaba bwingi munonga bwatere ikizimbe cyawe cyaho amani wako kushira slab akwa slab ejo okeza kushuka hadi quality walenga hadi kuba kushuka blinding ile ninga so feeling za umushenyi ubwo mushenyi bonka ninga hine umushenyi bonka nibija guyamba amabari no bakwisoko gwa plaster abo ko shoro kufa no kwiza no wano parking hard kuba hari musigara mu za spaces. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nangwa mu reka ndete yebitoki nkikumi nesano yinkwa abataka mu nkwaze amakaga kanga kandi ne no baro bampa mu kazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga umukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonda utagira umutono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera Shobangirirwe I love you You are so different. I do. twegitaho aha program yari bahindijere ahitiro bantu kwegesa okuba kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru muri expectations kana wana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabira ibintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana hurire heda masa yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know.
Familiarity breeds contempt. Heda masa yayoruka. Very good for. yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicara nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabimba rebo mu shomero ndabare smart bakabajwaro bashomeza bitwajware mpare nguvu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bituntu abantu batuganirira habinte baraberemo kandi mubabina no habusi ogwakubasa kuyamba kwishirize biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina zekiro ha TV Westonga chiri ya sisimu katuchira muntu gender mission sima buri moyena watanganizo kandi ache munagumiza munito turi mu season ya karuru izobiriro kubanza turebe na haza kwa hatandika campaigns okushira munonga ba presidential aspirants n'abandi binji tumanya turi muntu gender general elections kandi umujurizi kuko wawagambire tibe turi mu primaries za NRM obundi abana bekemwe abina ideologies kushana mukato ashanga hari mu violence clashes zamani tukareba side yisinjiro ahiba yucize omuntu kana no isinjiro south yes isinjiro south kandi empanyani bikasi yapikira mamotoka n'abantu bakazi yes we saw it in Remiyaga Semba Burokwe warwashande hamwe na Sechkubo nayo mutakafu andi pamene bibere bayo kumenya ko mucyaro kare hari ubundi tubura kubimanya so hati turi umuntu webuza hati twaza kujya no mu general elections aho rabinoshanga abantu bine ideologies zitakushana tuza kubasa ku harmonizinga tukagutera karuru ko businje tukagumiza mu cyo turi umuntu uganiraho akasheshe kerizo batwarengo mu karuru harimo ba stakeholders binji ikabateza bakaruru tuna electoral commission ekine kitongore kiri kujuna no kutebekanisa akaruru yes nominations polling stations polling days zukubaziriho materials ahikwa ombwira bokatosire ntureba namwe na violence cyahe kwizira nibi abantu babaza kucenga habwenchi polling materials of voting materials abwachiza acherera cyangwa umuntu bacera bakamanya go kutera akaruru bakagumizamo baka announcing abara bitosire turebe kizibu ushanga yes polling stations zibaziriho buri candidate nabayinho ba agency hatoshanga still twakana tallying center results zahinduka waza kurebeza abadeza ba agents ba candidates zibine ukare kandi bakakurangira ushanga byaba totally different think mu election commission ayo ne gaps umukora yayo think kumanya honestly I think they are also challenged conquer it is good kugira ngo weji electoral commission abantu baginewe bwese kukire ya NRM bwese kukire ya NRM abantu bachimanya bachigamba kandi electoral commission ne chimanya kandi bachigambira there's too much chaos in the party's electoral system byatangwa bino manya bireba birimo buyayi bwinji birimo kingu ito twikirizana kubara tuti nojo temwe byo tikumi 30 and then you say that is their grid system so I mean so now tuyo mu karuru akaruru kuza kugira ngo kaba akobusinje karabo baje it was a
was free and fair hariho factors zitewa kukaretera kari katari fair umutezo w'akaruru kanye niwe nateho kugira ubujunanizwa bwo kakora akaruko butebekana hariho isitongore cy'utebekana sakaru nacyo cyine bishemeye kuba kikoze kurangwa akarura ko karije then nana abebyo kwerinda bashemeye kuba nabo bine icyo bakora na nabo benyina besimbere bashemeye kuba bine icyo bakora twaba twatandikira ahari yabo abatezi bakarura twaba turiyo tugira ngo mutezi bakarura agira hakugarukira umukwagira kwe omukwagira kwanje Jemima I should not be the one who abuses you because tukikiriza naje ngo hariho ibintu ebikubaho mu karuru on process ya campaigns n'ebindi ebirukuretaho irreconcilable differences kujume bino kugira ngo n'obukaruwa kujume bino kugira ngo n'obukaruwa you will never forgive me juma muntu okamjuma okarga binde uburi kwatene na politics okagenda ukazoma kage ukamukanga nico family yawe okatakinga personal integrity y'omuntu okazoma family yo ukamugambira noreba nico iniro nkazi atakugira ati manya nico inira abana batarbawe okazoma those nitty-gritties so tugira ngo omutezi w'akaruru no is that now these are 8 candidates service Zimbabwe president you have the right to support your candidate but how omuryawo barabe besimbiro wanyu nkabamemba ba parliament ukwatine oyinebenda NRM hino bunda barize nka independent then hariyona nabo kuza kwiziro mbibinebe bindi no bugabe bwo kwajira umuntu wawe but how is what we are discussing okujumirana sheme kuba ku okutayire bintu by'omuntu itwe tukwenda umuntu akanure papura bye okaba ni watenga ubushobozi bwo kuhanura umuntu akakwate sente zakateze papura bye bakamujyango niwo kurara no bihanura okuga okasirete ningo kashanga no jiroti nyowe umucyaro munye chairman kimwana promo tunagamba nanka akarura kankiza kwa cyane umuntu tugambaho kugira ngo abatezi bakaruru dushemera kuba dukora iki dushemerire kuba tutakora iki campaigns zaza kutanduka oyino umugisha wo kugira ngo abo bundi abandi besimbere na ba candidates bawe baza kukura manifesto mwe nukoraza kwaka no bundo jirota aho to warimo nagambo rutindo rankahi candidate yo priority yita cyaro abo cyata kwanza yakora argeje mwe ntakane online zezo iskwatine nakaruru tutakarenge mugoro kashanga umuntu watahira maybe private yeye murebe nka politician ninga ko rukwenda kuba omwebembezi na waba no hakanisa buka turebena nabamwe nargano mu camp ye yaza ku provoking ndije ushanga nguna nawo ushanga wakajira atakuchuma most violence because tuatandikira mtezo wakaru tuenda kuzaryogo yesimbi we kwa kuzomwanya what is his message nagamba konka abatezi bakaru pejo simbo nyo nangwenu I just want to advise my fellow voters mtezo wakaru ma kanti nkosha gakutera omutezi w'akaruru do not accept because nkani nshoma omucyandiko cy'umuhandika kagira ngo the tendency to accept mediocrity must always we leave you a mediocre wishiriza ngo bakwejo se yes abatezi b'akaruru tutikiriza kwezo nisibwa omuntu kwija akajya ati uriya nanka tukumwenda ngwene twenda ngo tumukore tuti kandi yuko kwa twama there is no candidate who can accept unwaraze wananga korejo kasaso wona aronda amabantu yokora areba kozesa obeno mango ebiragiro kubikwata bizakwata kibi ebyo gaje tungo yanze kunze baza kukwata obeno kore ibintu bikuye ikiri kandi kinde kinaningamba tutakaje mu kahumire nyuma tuteka teke nyincha kare twatwarigiro mu umujija nuwaine motokacha obundi nuwaineho nirwara
ubundi niwayineho n'ishomero niyo bene ushomeze zo gushashuka ko kubasa hati bakwiye ndware 5 oba nangwa ni n'ubundi 10 rero wamukarabura akarunu kiza kwa numurebana kandi numwetaga we need to think about abantu bitwire nabo no bazoptamuhajira ahubwo numurora ngo maybe kubasa konka utaka creating nabwe mparana kuko imagine support mije mpa nangwa banje konka mushata kwagira konka inchimanye nje mutakumpagira konka takanjumere hari ubwo utakwagira muntu kongo tisire na bururu hata umureka kongo shangani because tuyenza gukora akaruru ka box bantu baro hata ko nchimanza unoboko takumpagira you support your candidate you go and vote for the candidate of your choice kongo takanyitira n'ubunyine tero bwawe hajya candidate wawe konka candidate gwana mutezo waka abesimbe ba candidates abesimbe mumanye cyumusheme kugambira abatezo baka ebyo kuza kwija ukahikaho utine byo kugamba ukamutandika noshutara akarwara kare kandi pera kura manifesto zanyu yes mugamba bito kwaterana na service delivery ori akare mwamaka mweni murai namaka tiyare mwamaka naza kubasa kwebembera district y'abantu bangahe nibyo bakwantu bagamba atu bacibigamba tudayibatinga atu bishiki unabishije ushanga bagenda mbyo kugira ngo nk'umuto yakudati n'abanyankore bategeke mutakayikiriza abaciga ebyebyo byo kwasa yes ebyo bintu nebasa kuleta intaro tuzendere bamahanga kandi intaro zo kusparkinga aha communications ninge bwamuke byo kushangana birumbe nganda bikurumba amadini turiyo madini gatakushana mukasitini tubaza kuharmonizinga supporting entunguka so mbwena kumana yino mutereza za manifesto zanyu mutugambire bukwatine byo buhereza ubundi nice cyo kwenda kwindura ubundi nore nice kitatambwireje ecuwo iwe cyo kusagestinga nice cyakubasa kutwara umwanya gwawe omisho nkatakaza byenganda tutakaza umbite bukwatine na namadini hariho itwitwe benyini abesimbre abarukwenda kwija kiko mwanya tukatandika kugeza aho kurondo buntu obakubasa twanyisa abandi bantu babanga hati abesimbre echo kubanza nyenda kubagambira imwe abesimbre ngito twirene na kumara ubwire buri twine buhereza umyanya yitu nkanye come from a place is no water no good road I come from Calvary by that's there's no you karebe bikondo by'amashanyarazi wagireyo bumwe ninga ebiri ninga eshatu my consent you choose that is I can't that is my home now ati tuyanze ngo mwana yakabata umumpechi now twine ngutombi twine music twine mashaya I'm telling you sometimes when I'm there arubo kwasa kuntera twabura kuruzana netwakana hadi tunani ngamba chibati yitwe tukusyobuye bakaruru baturogesa amanya kugira ngo twebwe turabire nebitwiremo echuzetera batudaivatinga oya gatanga kweroria kwatashwirwe kwatine mushija kubataka ino itwe nitubashaba ngo umugambi point ku mataringa we want to hear service delivery mutuyo mu those trivial issues zanyu mugende mugwe kuri kwijogala kutugambira mwana hatogu no neneke nawe mugala tugambira best things we want to hear service delivery in our communities yes tugamba bite bukwatene na service delivery turi umuntu kumza mu mission program ya sisimuka turiyo mukire kakaruru nizo shongeste umuntu gamba ho mutezi wa karora shembe kwa nakora chitwa kabyo kwelinda bakande service delivery commission shemere kubane kora kiganiro hecuri mu kigendo misho kazo mukahuno kace ntaza kubanza garika mutakarga tiriwe Ompira
Kasameme otaferwa mpira hagati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompera kwatarika kunji munangu Ivan no mupira Master Teacher Mzee BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya Topa Simba Chike komushino beti abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima ababodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gumza kwere kwa mutunu adivi Westing gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahwe mikoro ya buri muringo cyari tekibazo ka muhanda enkunzi y'amyeto n'ebyezano muri Paracity aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katano hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Paracity ekitongole cy'ukurura bururu omwihanga nibamanyisa abantu mwena ngo nibaza kworeka emyanya yo kutererwa hakaruru omu rupapura rwa New Vision hamwe na Bukebe kandi ebirabiri na bina byo kwa mwenda okusiya ebirabiri na mushanju byo kwa mwenda 2025 ngo kujya kwereka hifi ebirabiri na bina byo kwa mwenda Central Region hamwe n'endembe zindi ebirabiri na bitano byo kwa mwenda Eastern Region hamwe na za municipality ebirabiri na mukaga byo kwa mwenda Burengero Izoba ebirabiri na mushanju byo kwa mwenda Northern hamwe na Western Nile Region. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Remco Nambara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ronaldo Cusco, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero, starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classic Smart at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeida Isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisident na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano okozesa Ebisident na Fresh Up kwenda ngu akanokawe kagumenta kumuraje izo baryona Ebisident na Fresh Up nibukuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisident na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otira kwetina akasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Ebisident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Tandikiza kurunji na simba program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya n'ibindi. Ingo mutense umuringo gwanyo kweyumuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitwe tuganira habirajiro nebyo wegese ebyino mugashariwe
urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahari bishobora sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okuvuga mani ningashi umunyeto kuri yo mani izina nuriye gukora kandi izina ryo kwekora ryo munyeto izina ryo ryo rukweto wakuze urwakana bituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwindura ihanga ryito ejo kwesimiza kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashiriza twebwiteho aha TV West buri gasheshe shaha imwe kandi system ka program TV West nehinda brokasheshoro kubanza kusora katano shayemo kusashayishatu tubatura hanuya and in a special one thank our sponsors nano konja kwa manyisango mwije buranje na TV West byo tobereza ni pyo ni nkorechi ni nkora decorations ya mabaga nyine catering ni nkorechi ni supermarket ni no mwanya murungi ni hotel ni obuhereza bwon gukora buranje aha TV West program y'isimu kanangwa n'izindi ense manye and bright suits bajang be your own label abantu bashanga umucombe kora grand a high street bakujwe kaje mu program kito so mu kito institutes amasatu n'amata ibyona koko mukwana mutureba aha the designer shware iwe no mukoro gona kira bright suits bajang be your own label umuntu nakureba yo kurebera hotaro kujya baza kureba je no shano ndi bajang no shano n'aba bright suits aho kuba they are the labels we have. Yes, they are different than another budget ticket na choga kamucha wabanurunda eduke yakwasa kweza myenda mirunji iwo mwana wo mwisi omuchara omukazi tayira budget ticket n'abashango mu Rembo olambarara opposite Central Market ariyejo Mbagota Street wakrosinga ono takuba murebe chapa chango chigamba haba budget boutique amaziro bwire bwinji omfield edge yo kujeka abana babisi abachara abakazi zayo yetunjire pate weya office weya noenda kuza auto omuntu cyo kujara kibuziro kutete ibirunje twatunje nkoto jeans sweater pants mwene buri chumwe chona jackets buri chumwe chone chikwatine na nenjwara iyo muchara uri uko ine boutique uri umuntu ndo wakwasa kusupplyinga nemyenda mirunje katambura tayira omurembo ritorambara ronda babaje boutique nabasana ko terrace asimi yabe ya note mushanje note ibiri ashatu nemwe ananishatu ashatu nibirizayo ugambe nawe beine basika ibintu byene birebe kaje konkana kabeyi nako muntu waburijo cyo tumuza muntu gamba bintu ebunde bitore cherire tugenda mu karura akutuma ka general elections twabura campaigns zakatandika probably kubanza hagati y'ibiro k'12 ni 16 aho bo turabenze terera karuru kandi bakarangira so muntu n'ubire buce nibyo kaba candidates abesimbere ubwire buce book campaigning atwaza kubukosa tuta kujambo nombwire bucobo ahituratayire twatayo messages obunde squatine na service delivery abo kandi byo bante bitwenda kura twenda kandi turwo mu kabururu muko kubanza okwa kabiro shange echaro kikafatina rukurura musyanaka ahabwe bugambe buwasigere wagambo rya kadarako abo kamwe baza kwija bagambe kigambo bo bagende niba kabiruka karabe mu bakahira bakagenda mu parliament ningo mwe babatagenzere mukashanga kandi damage yasiga cyaro kandi yabambe munonga kandi yatanisa n'abantu bo mu cyaro. So abesimbre candidates they have a duty to share a good message kandi message yo kakanisa abantu itari yo kuba separatinga kuba kwanza kwatatanisa abo nabesimbre candidates you have a role na wabo nabantu kabiri abantu baba mu barahaifa abo kwa mama jizgabo nabwo niko gushango ino umuntu ari kucamuka no you mano kuma abantu bawe utaba violent ubwo no mwoga gwawe. Why should you have a camp that is always chaotic?
basa kubahe abo kandi nababasa no kushusha ubururu bwa umuntu azati nkamwe atubaza bambe mujuru zitayine shonga tkonka batakutambira n'abina kabiri usanga no wanaza kwa karuru ako kakura bo mu ngaro ningo mushanga bakore ibintu we kana ku disqualifying iwe nkakadetse ninga bikorera mbakwata why should we read the chaotic group? And I mean, you know more go guiding abantu ba which direction you are taking. Open your sim. Abyo kwerinda our role is to keep order. Mwanisa abantu echo kora kunga mutakarebeka muringa bukushagika jemima. Kandi mu kurwanisa nanga. Echo nacho ni chikuru. Actually electoral commission and abyo kwerinda. Ebyo bitongore byo nibikora neutral bishemeye kuba biriho kugira ngo ntwena ngo shemerire kuba nibikora neutral konka turebere in some circumstances obumwe benda babura kubana na statement ngo umuntu akora statement ari byo kwerinda ogirebe kushobera bibuto go umuntu akatunga training ateninga I believe ko umuntu robaza kujuti ninkunde kukira kiri konga koreka abantu ngo marka hatike byo kwerinda nka polisi umugasho gwa polisi no kuma businjo mbantu no kurinda ibintu keep on order hatuwiza wahagira ryar candidate ukorekera kimwe muranga ngwiyo no wagira candidate ukaba candidate akaba candidate mushi candidate kwakugwa uko wakagira hata abantu bakutrusting abantu nangwa bwe karabe how do you now reconcile with the abantu bakwetaga kureba sides and of course nabo yese kabyo kwenda mu right of the akaruru twineshonga but it in line with the duty at this to siding na candidate omwe over the other one akaruru nake box kora umurimo gwa gukora bari duty ubane candidate yo watakwagera abano kwagira then amerwizo bano zo kugira no box yawe utera akaruru utera umuntu wawe wo kwashime kubana so bataka embo ya bias koreka ngwitwe ngabe byo kwerinda ogumukamkwata ogumukamkiringa akaraba akakora byeye ogwakanga akarimwa mukamuremesa you just biasing people and yet you're supposed to serve all people so itwitwe tuyon tugira uyo makoro mukakwe byo kwerinda kitongore tuteza karu abesimbireho n'abatezi bakaru twaheza all those four stakeholders yoma yakora ngo kwasheme gukora twiza kushanga tugiro mu karuje campaigns bije karu kabazuguje karangiweje abo jya ngutwikirana nguna nabesimbire basheme kuba bino journals bo bakutwara cyubanyisa ngo bararangije ngo yasingwa so finally zakugira akaru ko sinje kaweje tugire ngo akaru kabe karije if each and every stakeholder yakora umwuga gwe yes so nyonyo nyenda kubasima electoral commission so far nominations zigendeje kandi no kushaba ngo buryo mu muri twe ashikiriza kushunanza babi nyenda kusima abantu batureba kurugashonda zona bushenye ntunga moram para kampala buri mwana w'abanatu batumsima nonga ikushanga bakashika banotako TV yawe urukubanza kusero gatano program ya sisimuka nebane gendo misho bitu tuneneze ndo programs zitoshemerire kuba nozfera abakitati nka TV West twehireyo kuja twereze obuhereza burunji iwe omunya Uganda namuna nabo abo kuba bari heru gihanga ona mzuri sokoma I think we have done our best today twikirize abantu basega sizimuka teka hwire bisinzi nayo natamu kandi nabo even after simuka program zindi zija nyingi mnonga kumza mnoreba TV West katwende zizo batu akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushikako wamara kunywa kabiri
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Marara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Knowledge creation. Ono Bistan. Double okay. Général.